Kampana. Napalabas. Iti panagturong da Daniel, Romana ken Alfon iti turot. Nakita tinaud-udi tinaikitikit anaganda iti puon ti kayo. Nasair tirik nana ket saanen anagtagtagari. Mas daw mat da Daniel ken Romana no apay akelat-latan anagbaliw ti jar ni Alfon. Iti sabali a bangir at namanin nasiputan dagiti buyot ni Senyor Pasito ngagpalpaliiw itaglawlaw ti rest house. Iso nga inyawag da dagos ken kuana. Dagos mata nagtignay ni Senyor Pasito ket binilin na dagiti buyot na tapno agsipot da na imbag itaglawlaw kastamot den abantayan da itaglawlaw ti mansyon. Iti panagsubli ni Senyor Pasito iti mansyon. Kinasarita na nga umuna ni Alfon tapno urnusen dan ti susik da ngagkabsat. Ngem nagsinnaay laeng ti lalaki iti dayta nga imbaga ti amana. Iti daytamot laeng akan ito. Kinasarita ni Senyor Pasito ni Maria. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Kampana! Awanan tirumbang nga ornosan mi pay, papa. Napatag kanyak ni Alfon nakabsat ko. Nalipat ako ti panang tungpa na kanya. Aniya? Siguro, adamot basol ko. Isa na aramid ni Alfon kanyak ti kasjay. Nadado mga min, jak malapdan tingiwat ko, papa. Maria? Iso nga awan tirumbang apakadanagan nyo kanyak, papa. Jak lamo kin ni Alfon. Amangan no aging gaita ket nasakit pa ila tinakam na kanya. Isu nga rod nakasarita ni Sika, tikabsat ni Sika. Maria. Okay, papa. Kasaritak ni Alfon. Nunas kan nga agkidawak iti pamakawan kan ko na. Aramitak. Namin, napatag kanyak tikabsat ko. Lipati kon amaming pinsan ti inaramid na kanya. Rimura ni Alfon iti silet na. Agpagnapag na iti igit ti swimming pool. Nagtugawan. Kasla na unag ti pampanunutan na. Asit ka kat kasaritak. Agpamarangak anasingpat kan ko na. Tapno di nakpagduaduan. No adaman mapasamak asaan anasayaan. Alfon? Ha? Si Kamat Gayam. Manang Maria. Uwan. Masidagak takayat ka akasarita. Alfon, pakawanin na kuman. Aklunak ti basol ko. So ngagkidkidawak ita iti pamakawan mo. Manang Maria. Rumbang latikas yung inaramid mo. Di pa nang kabil mo kanyak. Tatalagamat ang nagbasulak. Manang. Mapakawan na ka di, ading ko. Sige. Pakawanin ka, Manang Maria. Basta di mo ulitin ti panang pabain mo kadagiti gagayom ko. Isa patak, Alfon. Agbali na kun anasingpat kadagiti gagayom mo. Namnamaom dayta. Agyaman na, Manang Maria. Kinapudno na. Kaya't kumati makigayam kada Daniel kan Romana. Ha? Wan, amok anasingpat dangagpadpada. Iso akayat kumat ida agayaman. Sigurado ka, Manang Maria? Sigurado ang ading ko. No kayat mo, mapantay itamat laang iji balayda. No kasapulan ngagkidawak iti pamakawan kadakwada. Aramidak, gaputa kayat kumat ida amagayam.
No kasta? Saan pa ang nagparparangkan ka ni Alfon, Daniel? Saan pa'y Romana? Talagang sa agimuran tigayam ko. Oh, apa ang nagsanay ka? Basol ko, no ape agimura ni Alfon. Nasair tirik na nagapuitin kitikit ko anagan tayo. Awan ti basol mo Romana. Inaramid mo laday jay, gapo iti pa naggagayam tayo. Daniel, Iso di mon panunutin na basol mo na apa agimura ni Alfon. agyaman nak tamaawatan nak Daniel. Pacheck nga iti saan nga agbayag. Agmamaw tumutla tigura ni Alfon. Ket agpakitan tumutla kadata. Sapay lako ma Daniel. Saan arumbang nga giginura tayo? Tanasingad tayon iti tunggal maysa. Ni, saan ako nga agbayag Romana? Nakasinga akon iti panagtrabahom dito pa kanan. O sige Daniel, aganad kay ti panagawid mo ha. Nanang, nakaruti pa ng kuyak yu. Adda ka dito maron yung agas para iti uyak. Ay, awan nga rod anak ko. Sa anak pa yan nakagatang. Agsakit kayo, nanang. Hindi nakpakadanagan. Aging bagak tumatla. Gagangay la da ito'y nga uya. Nanang, Nalaing ka maturugan anak ko. Tainawak pa dagiti pinggan anangananta. siya kung taginaw, nanang. Nabannog kayo ang naglako iti ikan iti tiyandaan. Nadi na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagik anak ko. Gagang... Mabitra ang nanang. Inak mangala iti inuman niyo adanom. Rabiin Daniel, saan ka kadipay nga agawid, Barok? Ang mga nusap sa pulo na kani Salome. Dalusak pa nga minti altar ti simbahan, padre. Madandamag to nga agawid. Ay na, saan mo napagparikutan ti altar, Daniel? Nadalos pa'y dayta. Agawid kakit din, tamangan numadandanagan ang ti ina. Padre, Ala, agawid kan, Barok. Delikado no marabian kalaunay nga agawid. Ang mga numakasalaw ka manan iti dakos a tao. sige nga rod, padre. Masapa kalaangan nga umay dito simbaan, hiton bigat. Ha? Uwin, padre. Sige, agpakadak nga rod. Nasa pa ka nagbiyahe ni nanang ha. Sarungkaran na kano ti kabsat na nga da di syudad. Sakpay natin makamuli ti balay. Malagip ko manan ni Alfon na gayam ko. Nukas tayo nga oras ti agsapa. Addan dito'y balay. Talaga kailiw ko matin ti gayam ko ang makita kan makasarita. Anya nga tatir aramidon na ita. Sabay la ko matagparangan kanyak. Itikas ta. Mapan kami manan ni Jay Turod. Mapanak man di kusina, kagar mo sarak. Imo na ngamin na nagar mo sar ite ni nanang. Tanasapa rimwar. Ti gitara ni tata nga nakasabit iti adigi. Nabayag asana ng usar day ta. Alahak to man day ta tadalusak. Ikatek dagiti tapok. Saan kayo kadi arumwar ita, papa? Saan, iha? Hapay, adda ka di ibaga ni Sika. Uwan, papa. Nagsarita kami kini Alfon. Kat naornusan ti susik ni. Nasayaat nga rod no kasta, iha. O, ayan nga rod ni Alfonita. Adala ang itay dito'y mansyon, papa. Nalabit nga adala ang iti aglawlaw nga agpagnapag na. Ket, awan nga rod ti parikot nita kayo? Awanan, papa. Kinapudno na. Kaya't kumat agayuman dagiti gagayam ni Alfon. Kasta ka di? Uwan, papa. Naskan ngagbalinak anasingpat kin ni Alfon. Kastamat kan dagiti gagayam na. Kasta ti kayat ni siyak na mapasamak, Maria.
Dahil agkin kinaawatan kayo adwa kin Alfon. Papa, Dua laeng nida kayo nagkapsa. Iso narumbeng nagpinatag nida kayo. Kakadwa, bantayan nyo na yung bagtaglawlaw ti budiga. Ang mga no ada makastrek dito yung kabusor. Di ka matanagan, Max. Agalirto kayo, kakadwa. Nabibilag ng armas, ti bantayan tayo dito yung budiga. Uy, Max! Da kami pa iti kunam. Nasipot kami. Awan ti romba nga pagtanagan. Diyak kaya't ti pasig lang ang asaw. Amo yung matan no makabungtot ni Senyor Pasito. Ti asino man nga agbaybaya. Madusa! Wen, amo minita, Max. Nasaya nga rod no kasta. Awagak ni Senyor Pasito. Tada na patag nga ibagak kinkwana. Saan narumbeng nagbaybayan nida kayo, Max? Bantayan nida kayo na naimbag ti bodega ni siya. Wen, Senyor. Awan tirambang nga pagdanagan niyo. Nasayahat niya rot no kasta. Dahil na kwarta tilinaon ti bodega. Numaydil namin na pistula, kwarta manen ti agur-uray nida tayo. Wen, Senyor. Mapan ni siyak numalim dita na ayan niyo. Iso na agsagana nida kayo. Wen, Senyor. Urayan na ka dito yung budiga. Mangalan ni siya kiti adonarak. Ket inuman nida tayo dita. Ngam, saan nida tayo nagbartek? Kayat la ni siya taginom. Ariglado, Senyor. Nasken met na bilinan ni siya dagiti daduma na buyot ni siya diti mansyon. Tapno agbantay ni Isuda. Adios, Max. Saan narumbeng na bastag tali kakatan? Ado ti simangpet na kontrabando iti dayjay na bodega. Iso narumbeng na bantayan na naimbag dagiti buyot ni siya. Kumasitega kita yung ditarget ko apaliiwan. Nagado alalaki dita. Balot! Kumatang kayo ti balot! Balot! Ay! Kumatang kami ti balot ko! Masinig ka! Umasidega kiti nangayap kanya kalalaki. Na mag-anada klaeng. Tarmado dagit agbambantay itigit. Lalay agpamarang. Ngaglaklako iti balot. Balot, sir. Hindi sumti basket mo. Kaso, tagumatang kami. Tagumatang kami. Uwan, sir. Kakadwa! Mga lagay ni ti balot! Sakti baka mga bayad! Sige. Kapag iso. Nakalukat ti basit ari daw tikit. Nalawag ang makita kiti unag. Kaputan damat silaw. Armado matang da. Natikit kita bitaw na, Awan, sir. Amangan ko nakno gumatang mat itilakok abalot dagiti kakadwayo nga dadi taunag. Kami lang, di kumatang. Kami lang. Kasta ka di, sir. Wen, Sige. Gumatang kayo lang itilakok abalot. Kalutluto dagita, sir. Iso anapudot pa. Tualogan ti bimanaw. Anag kapoy ti palpaliiwak apasdag. Nagpatpatnaga ka nagpalpaliiw. Sigun iti may sapay nga impormante. Nabibilag nga armas. Ti adday ti unag day ta apasdag. Nabayag mo't apanawan. Apinalpaliiw ko day ta apasdag. Nas ka na maawaga ko ni Hepe. Taisudan ti makaammo iti napaliw ko. Umadayuak pa lang iti dayto alugar. Tamangan no at dapay ti makasipot kanyak nga agpalpaliw. Romana, umuna akon arumor dito'y balay. Mapana kun iti tiyendaan.
Nanang, saan kayon amapan aglako ita? Gaputag sakit kayo. Ay, kabaala akong tibagik anak ko. Di nakpakadanagan. Pangaasiyo, nanang. Nakaron di pa naguyakyo. Imbagak mo na di nakpakadanagan anak ko. Ay, sus. Tinasayat. Agpa-check up kayo langan iti doktor. Madandanagan na kon kapo iti nakaro apa naguyakyo. Romana, Dumngag kayo kumakanyak, nanang. Uray siya, sa anak mo na sumrak iti pakanan. Bantayan kayo laangan. sumrag kalatan iti pagtrabtrabahwam anak ko. Ay, kasanon nga iti yororno ngam apag matrikulam. No saan ka sumrag ita? Saan na balen, nanang? Ado pa iti gundaway kong agsapol. Naskin mabantayan kayo, tani, agsakit kayon. Romana, Ala, mabantayon iti ospital. Naskin na may pa-check up kayon iti doktor. Romana, Oh, Daniel. Anya tanaramitam dito ospital. naamok iti pagtrab-trabahwam. Ngayon taray mo dito ospital ni Nana Caridad. Uwan, Daniel. Nakaro ngamin di pa naguyak ni nanang. Iso ngayon taray kon ditoy. Idi pa'y ngamin rabi ama ditirik nana. Ket, kumusta ni Nana Caridad? Madama pa'y la matamtaming. Kasta ka di? Sapay la kumatasan anak karo ti sakit ni nanang nakaasimot. Hindi ka madanagan. Agimbag tumot lang ni nanang mo. Agyaman nak, Daniel. Kaduan ka dito ospital. Total, awan ti aramidak itang aldaw, Romana. Kasanuno sa pulan na kaninanang mo. Napan ngamin ni Diyos syudad ni nanang. Tasarong karan na kanuti kabsat na. Isungag may sakit ha. Kasta ka di. Isungarod anapanak eje pakanan. Takasarsarita ka kuma. Ang imbagada anapan kayo dito ospital. Daniel. Ni, urumwaran ni nanang mo iti dayta silid. Ay, nalabit ang nalpasan ti check up na. Umika, sabdan ta ni nanang ko. Romana, gagangay la pa naguyak ti sakit ko kunat i doktor. Ngamnas kan ato marakdag iti agas nga inreseta na. Nasaya at nga rod no kasta nanang. Urayan na kamin ka ni Daniel dito'y labi ha. Ingkampiit gumatang iti agas. Sige, anak ko. Mabit lang, Romana. Oh, apay Daniel. Asino tinakitam? Anya ter aramidin na dito ospital. Apay nga tangad da dito'y dayta. Asino tinakita ni Daniel iti ospital. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo ana paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana! Naimbag nga oras kada kayo amin.